неделата во понеделникот ја започнавме со еднодневен семинар во Стопанската комора на Северозападна Македонија, а денес, како последен ден од Европската недела, ја завршуваме повторно со еднодневен семинар во Стопанската комора, каде што сте вие членови. Имаме гости од соседните земји со кои што имаме подпишано исто така меморандуми за соработка, со кои што постојано разменуваме искуства, стручна литература, други материјали и денеска тие ќе го принесат своето искуство како во нивните земји се спроведува законот, како тие постигнуваат во обуката на вработените во компаниите и слично. Би ги поздравила гостите Мирославов и господин Владо Голухов од Бугарија, господин Здравко Мурати од Хрватска и господата Бранко Радонич и господин Драгослав Комович од Србија. Денеска имаме презентација и на една фирма која што беше наградена од Македонија за добра пракса во примена на законот за БЗР. Гледам дека првата точка од дневниот ред е општо за законот за БЗР и за измените кои што се најавуваат, и јас во оваа прилика ќе искористам заклучоци од една работилница која што ја одржавме пред точно една недела, значи минатиот петок, со сите компании или со повеќето компании од Македонија кои што имаат овластување за вршење на стручни работи од областа на безбедност при работа. Именно за што се работи? До нас пристигна информации, дел потврдени, дел непотврдени, дека се спремаат измени на Законот за безбедност и здравје при работа во рамки на Министерството за труд и социјална политика. Едната измена е побарана од страна на Комората на занаетчии на Македонија и помалку или повеќе занаетчиите бараат да бидат комплетно изземени од сите обврски од Законот за безбедност и здравје при работа. И можам да ви кажам дека заклучокот што беше донесен на тој состанок, кај што беа присутни нели компаниите со овластување, е дека такво нешто не би требало да се дозволи, дека не доаѓа во предвид, или ние ќе препорачаме до законодавецот да не се донесува таква измена на законот, затоа што согласно и Европската директива и нашите позитивни законски акти, законот се однесува на сите вработени во Република Македонија, без разлика дали во јавен, приватен сектор, една работа. Друга работа, самиот сектор како занаетчиство, без разлика дали се тоа само вработувања или пак компании со малку вработени, е високоризична дејност, барем поголемиот дел од занаетчиските работи, и дека токму таму треба да се обрне па дури и поголемо внимание при реализирањето на обврските кои што произлегуваат од законот, а не да бидат изземени од законот. Единствено што како заклучок се донесе и да им се предложи и на Комората на занаетчии и на законодавецот е дека може евентуално да се излезе во пресред на тие мали работодавачи кои што имаат само вработување или пак микрокомпании, да се некако здружуваат и да ги намалат трошоците во однос на администрирање на работите, нели, евиденција, надворешно стручно лице и такви работи, за да ги намалат нивните трошоци, но никако да бидат изземени од страна, мислам, за неспроведување на обврските согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Другата работа која што се наговестува е дека се спрема во рамките на Министерството за труд и социјална политика, се подготвува тарифник, ценовник за услугите за безбедност и здравје при работа, односно компаниите со овластување кои ќе ги испорачуваат своите услуги према вас, према сите компании во Македонија, да тоа биде по ценовник. Примерот постои веќе во Македонија, затоа што за нели сите знаете дека за дел од обврските согласно Законот и безбедност и здравје при работа, што се однесува на периодичните здравствени прегледи, тоа е веќе согласно ценовник донесен од страна на Министерство за здравство, но пак информациите кои што ги имаме ние и кои што ги кажуваат самите доктори по медицина на труд, тој ценовник не се почитува. Не се почитува од едноставна причина што нема казнени одредби, што ќе се случи доколку некој не го почитува. Таму се наведени цените во ценовникот за периодични прегледи и има два вида на цени.
без разлика што има 4 категории на медицински прегледи, има 2 вида на цени. Едни цени се фиксни, значи вели за пакет 1, 2 и 3 од медицински прегледи, цената е 800, 1000, 1200, небитно, веќе не ме држате за збор за цените, а за последниот, четвртиот пакет, кај што се налагаат повеќе испитувања, дадена е минимална цена. Значи таа ќе биде од тука па нагоре. Предпоставуваме дека истиот принцип ќе сакаат да го задржат и во дело што се однесува на безбедност при работа, но можам да ви кажам дека заклучокот на повеќето компании со овластување кои што беа на минато неделната работилница е тоа да не се да се препорача на законодавецот да не се донесува тарифник, ценовник. Затоа што донесувањето многу повеќе ќе ја уназади оваа дејност, затоа што не може да се изедначат ризиците на работно место по индустрии или по не знам таму мали компании, големи компании, дека најверојатно треба да постојат или пак минимални цени, или пак да постои некаква рамка во која што треба да се движат сите тие цени. Од друга страна, доколку дури се размислува и упорно се инсистира на донесување на ваков ценовник, тогаш од страна на компаниите ќе биде побарано преку Македонското здружение за заштита при работа да учествуваат во евентуална работна група која што ќе ги донесува тие цени, затоа што ќе се побара да се донесе највозможно детален план на сите поединечни работни места и сите активности кои што се однесуваат на едно одредено работно место, за да тоа биде дефинирано однапред и регулирано. Третата работа која што е многу битна тука е она што фали во делот со медицина на труд, казнени одредби. Што доколку некој не ги почитува тие веќе договорени цени. Значи, ова сето како заклучоци донесени на таа тркалезна маса ќе бидат проследени од наша страна до законодавецот, значи до Министерството за труд и социјална политика, до Владата на Република Македонија и до Националниот совет за безбедност и здравје при работа, и ќе се обидеме да врз основа на сите тие активности влијаеме на донесувањето на еден таков закон. Во меѓувреме, додека сето тоа се случуваше во Македонија, јас ги замолив и денешните гости од Бугарија, Хрватска и Србија. Ги прашав всушност дали во нивните земји постои такво нешто, дали постои тарифник, ценовник, регулирање на било какви одредби. И од тоа што го слушнав од нив, верувам дека истите ќе го пренесат денеска, дека во ниту една земја не постои ценовник. Уважаеми колеги, гости на конференцията, безопасността и здравето при работа са приоритет не само на правителството на Република България, но и основна грижа на работодателите, защото те трябва да са конкурентно способни на европейския и световния пазар, да се впишат успешно в икономиката, основана на знанието, да поддържат висока ефективност и мениджмент, основани на корпоративната социална отговорност. Необходимостта от постигане на по-високо качество при работа с минимален риск за работещите проистича не само от приетите ангажименти на европейските директиви, но и от грижата на всички работодатели, синдикати и държава към човешкия капитал, който следва да произведе икономически растеж в страната. Нуждата от съществуването на неправителствена организация, която да обедини и подкрепи дейността на специалистите по безопасност и здраве при работа, предприятията, провокира и учредяването на Фондация Център по безопасност и здраве при работа. Фондацията Център по безопасност и здраве при работа официално е регистрирана през 2011 година, но реално нейната дейност стартира още в далечната 2004 година с провеждането на първия семинар на специалистите по безопасност и здраве при работа от клуба в град Пловдив. Фондацията Център по безопасност и здраве при работа, чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите в изградените клубове в страната, си постави следните цели: да повишава знанието, компетентността и практическата насоченост на специалистите, да работи за издигане престижа на професията специалист по БЗР, да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране
и активиране на тяхната дейност за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа. Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа. Да подпомага създаване на международни контакти за развитие на взаимоизгодно сътрудничество с родни организации от чужбина. Да организира изучаването и разпространяването на опита на развитите страни в областта на условията на труд, както и добрите практики на водещи компании. Да организира информационни кампании, свързани с основната и цел – здравословни и безопасни условия на труд в предприятията. Да работи съвместно с партньорите си за превенция на трудовия травматизъм, както и за кампании за подпомагане на пострадалите при трудови злополуки. Да споделя опита си, както и да оказва всякаква подкрепа в рамките на закона на всички организации и лица, имащи цели, свързани с безопасността при работа. Да участва в съвместни проекти и кампании, свързани с целите. I mi smo u Srbiji u postupku analize sistema bezbednosti i zdravlja na radu i davanje predloga za izmene i dopune Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i podzakonskih propisa. Taj smo posao prošle godine uradili. Ove godine radimo pripremu dokumenta. Iduća godina je najavljena kao godina izmene dopuna zakona i podzakonskih propisa. Srbija je krenula u implementaciju bezbednosti i zdravlja na radu prema dokumentu koje je Evropska unija uradila, to se zove Bela knjiga. I Belom knjigom je definisano su dve faze. Prva jeste da u zakon o bezbednosti i zdravlja na radu moramo da damo okvire definisane okvirnom direktivom 391 i konvencije 155 i 161 i to smo uradili 2005. godine. Iza toga bili smo obavezni da uradimo i da transponujemo 18 pojedinačnih direktiva, mi smo uradili 16, dve su u postupku, ovih dana očekujemo uredbu o ih zaštiti i još i nejuzične zračenja i završit ćemo postupak tranzicije, odnosno transponovanja svih ovih podzakonskih propisa. Na što sad ovde? Ono što okvirna direktiva definisala, to je oni 5 specifičnih aktivnosti za poslodavce, a to je da procene rizike i sve izvrši procene rizika i identifikaciju opasnosti i štetnosti, da se definišu preventivne mere obaveštenja zaposlenih njegovim predstavnicima, osposobljavanje zaposlenih i zdravstvena zaštita, to smo implementirali i definisali kroz podzakonski propis. Većina podzakonskih propisa koji su prošle i preprošle godine donete imaju odloženo dejstvo sa primjenom od 2015. i 2016. godine. Buka, hemijske štetnosti i mutagene i teratogene materije. Ovih dana očekujemo neposrednu primjenu preventivnih mera vezano za azbest, teret i ekrani su zaživjeli. Ono što je okvirno, što je definisano pojedinačnim direktivama. Ono što je uočeno u Srbiji, a što je uopšte definisano da je to izuzetno složen proces. Da je potrebno dosta vremena kao i kvalitetnih stručnjaka za implementaciju vladavine prava Evropske unije i oni koji rade u primjeni i koji žele da transponuju evropska pravila moraju da poznaju ta pravila. Znači moraju da prođu školu Evropske unije da bi mogli da odgovore zadatom, odnosno tom zadatku. Naše mišljenje, s obzirom na složen proces bezbednosti, s obzirom na brojne zadatke koje mora poslodavac da ima, da mora da prođe kroz neku obuku i neku edukaciju. On ne mora da bude stručno lice koje će da polaže, ali mora da poznaje elementarne obaveze, odnosno prava obaveze iz bezbednosti i da bi ih kasnije primenio. Mišljenje inspekcije jeste da daje odlične rezultate kada se radi o poslodavci koji poznaje celokupan proces rada i mere za bezbednost i zdravlje na radu. I mislim da lično mišljenje da ova granica treba da se pomeri, to je moje mišljenje, ja sam ga podelio, da će biti 20-50, o tome će zakonodavac odlučiti, ali da tog poslodavca isto to morao da uključimo u proces učenja i obavezne edukacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a da sam bira model kako će, da će spoljnu kuću imati i lice ili će biti sam edukovan. Znači, trebamo omogućiti da bira sam. Mislim da tu dobrih iskustva ima i meni će biti drago i zamolit ću gospodina
iz Norveške da nam tu pomogne s obzirom da je prisutan u Srbiji, jer je taj model dobar po meni. Ima i irsko model, ima norveški, ali su dobra iskustva. Ovo je mišljenje inspekcije. Mnogi poslodavci pa i procjenjivači rizika nisu shvatili suštinu ovog akta, već samo formalno sprovode proceduru smatrujući da su na način izvršili zakonsku obavezu. Ja želim samo da kažem da postoji ozbiljni poslodavac u Srbiji, to su uglavnom strane kompanije koje nameću drugu praksu i ta praksa nameće drugačiji ambijent u zadnje vreme u Srbiji zato što se Srbija otvorila prema stranom kapitalu i ta iskustva doprinose poboljšanju ukupnog ambijenta. Ti poslodavci, opet kažem, u onom okruženju gde sam ja bio i na bazi anketa koje smo sproveli, dovode do jedne nove prakse, a to je taj uvođenje monitoringa u sistemu bezbednosti na svim nivoima. Posebno je složen u proizvodnim delatnostima, na primjer u građevinarstvu, u metalskoj industriji, kada lice za bezbednost, pored ovih poslova, obavlja i druge poslove, održavanja, transporta, protivpožarne zaštite, ekologije, onda nema dovoljno vremena za ove poslove. Onda smo radili analizu na 100 ispitanika vezano kod pravnih subjekata, a posebno u oblasti građevinarstva, šta misle, koji su problemi sa kojima se lice, koje stručno lice susreće u svom radu. Videli smo da u 2,43% je nedostatak samostalnosti i nezavisnosti u radu. Uglavni veliki, najveći broj je, vidite, onu treću od ozdole, a to je nedovoljan pristup saznanjima i mogućnost unapređenja i usavršavanja znanja i edukacijama, nedostatak razumevanja poslodavca za sprovođenje je 14%, ali najviši broj je odgovorio da nemaju dovoljnu komunikaciju sa državnim organima, to je 42, odnosno skoro 43%. Ono što je na podneblju Balkana i jugoistočne Evrope, a to su službe medicine rada, jer se ne prepoznaju i ne definišu posebne uloge specijalističkih medicinskih ordinacija. Radeći kroz naš zakon u članu 41. je definisana obaveza službe medicine rada, nigde se ne promoviše, znači, ordinacija i specijalistička ordinacija medicine rada, a u podzakonskim propisima, vezano za ekrane, vezano za dizanje tereta, vezano za hemikalije, vezano za azbest, vezano za buku, definiše se obaveza ciljanih specijalističkih pregleda, odnosno promoviše se ordinacija. Znači, u zakonu taj deo nije uređen, pa mora naknadno da ga uredimo. I upravo to je mreža, kao što sam rekao, mreža zdravstvenih usluga i onih sudionika koji učestvuju, da ne bi posebno oduzimao vreme u tom delu. Opet kažem, veliki je problem i po Eurostatu i po obavezama vezano za praćenje neusaglašenost liste vezano za indikatore praćenje broja povreda na radu i prosjek oboljenja. Ako vam kažem da parametar koga mi dobijemo zvanično instituciji inspekcije rada i dobijemo od javnih, dobijemo od fondova, da odnos broja povreda je 1:4. I to su upravo ti podaci gde moramo metodologije za praćenje i za vezano sistem registra da usaglasimo sa Eurostatom. Onda dalje, nesprovođenje, opet ponavljam, vidite po koji put kontinualna profesionalna edukacija na svim nivoima. Poslodavac, zaposleni, lica. Iz ove priče ne treba izuzeti i oni koji su nadzornici, a to je inspekciju rada. Ona mora da bude, da prati proces i mora da postoji poseban program edukacije državnih organa. Normalnih zdravstvenih radnika, zdravstvenog osoblja. Ja sam zamoljen od organizatora, s obzirom da u Makedoniji još taj deo bezbednosti, odnosno primjena mera bezbednosti na privremenim i pokretnim gradilišta nije uređena do kraja. Zamoljen sam da iznesem jedan dobar primer bezbednosne prakse na gradilištu. Ovde je iznet primer bezbednosti zdravlja na radu u Fiat Automobili Srbije. Znači, ovde vidite na layoutu prikaz 69 objekata, vidite projekat koji se sprovodio u krovovima, vidite površina 349.000 metara kvadratnih, odnosno 350 metara kvadratnih. To je projekat koji je bio najveći projekat u zadnjih 2 godine u Evropi. Sprovodila ga, znači, vlada Srbije i Fiat, košta je ukupno milijardu, još nije završen, negde do maja iduće godine, 1.200.000.000 eura. Od toga Srbija finansirala
2/3, odnosno 800 miliona eura, a Fiat 400 miliona eura plus tehnologiju. Fabrika je počela da radi u maju ove godine, već proizvodi automobile L500, ne bi da pravim EPP, ali se radilo kompletno na svim tehnologijama gradnje u objektu, to je postojeća fabrika koja je rekonstruisana. Ona nije rekonstruisana u smislu da se postojeća adaptira, nego kompletno rušena pa ispočetka sve na stubovima i tako dalje. Znači, jako kompleksan posao, znači, kompletno sadržao kompletno svu infrastrukturu, objekte i jako specifična metoda rada i primjena mera bezbednosti koja se razlikovala. Dugo smo bili u dilemi da li da konkurišemo kao dobra bezbednosna praksa, ali Fiat se odlučio da to ne bude promotivno, možda tek iduće godine, ove godine, ne iz nekih njihovih razloga. Znači, sledila je obaveza, ono na čemu je posebno Fiat insistirao, da se primjeni zakonske obaveze i normalno da svi koji su sudionici se upoznaju sa svim procedurama koji su na gradilištu. U tom kontekstu Evropa, odnosno Fiat insistirao novim standardima. Znači, insistirao da se primjeni u kompletnosti direktiva Evropske unije i posjećanje radi, to naše kolege iz Hrvatske i možda i većina ovde zna, da nosioci i promoteri bezbednosti zdravlja na radu u građevinarstvu kao evropske direktive su bili Italijani, upravo Italija. I ja kad sam bio na centru, kad sam bio na edukaciji u Fiatu, upravo su nas posebno insistirali na toj primjeni. To su ti standardi koji su trebali da se primene i oni su bili dopunjeni korporativnom politikom FASA, znači kompletno celo trebalo da se primjeni, znači jako specifična priča. Ovde vidite, procena rizika je bila obaveza svakog izvođača radova. Znači, sastavni deo elaborata je bio i da proceni rizike, da upravlja rizik. Ali ne samo da propiše, nego da prati da. Znači, to je bila obaveza i to je bila borba. To su njihovi vodiči Fiatovi za procenu rizika. Ovo je uvodni dokument, kao vidite, Generalni Safety Plan, Coordination Plan, znači svaki izvođač je dobio od SEB-a, znači od mog tima, znači od našeg poslodavca, dobio plan bezbednosti koje mora da ugradi u svoj projekat. I svaki safety plan, svaki tender je platio do 100.000 evra 10% za bezbednost, preko 100.000 5% za bezbednost. Znači, taj poslodavac je morao da ugradi u bezbednost. I onda svaki posao se obavlja sa dozvolom. Dozvole su bile prvo na 7 dana, posle na 30 dana, da bi uredili i bilo sve propisano tom dozvolom. Ovo su vodiči za bezbednostne procedure i ovo vidite kako izgleda u zoni odgovornosti. Ova strelica pokazuje inspektore. Znači, u zoni odgovornosti ovaj inspektor i njegov broj telefona i on je odgovoran za kontrolu te mere. Ovde vidite dozvolu, znači to je dozvola, taj permit, znači koji je obavezno bio svaki izvođač radova da na 7 dana, kasnije na 30 dana, sad na 60 dana da produži, u kojima propisuje šta radi, kako radi, čim radi, procenjeni rizik i mere bezbednosti. I odgovorna lica, šefa gradilišta je odgovorno lice, znači broj telefona, ako kontrolori i moji saradnici utvrde nepravilnost, zaustavljamo proces sada odmah, safety trening i tražimo, ukoliko nema, vidjet ćete, jako rigorozno bilo, zbog čega nije bilo učestvo. Ovo su posebne dozvole, radne dozvole za visinu, kardinalna pravila su propisana kao kazne. One su bile novčane za firmu i bile su isključivanje radnika, privremeno udaljenje sa gradilišta od 1 dana do 10 dana. Ja se predstavljam, dolazim iz Hrvatske, bavim se zaštitom na radu i nosim vam srdačne pozdrave iz Hrvatske. Znam da ste malo umorni. Ja ću na jedan lakši način pokušala vas uputiti što bi bilo bitno, odnosno gdje su neke zamke koje smo mi u međuvremenu otkrili mogu pomoći. O svakoj zemlji osobno ovisi kako će nešto provoditi, način provođenja, evropska direktiva, naime Evropska unija ne diktira uske prostore. Ona zahtjeva minimalne mjere koje mi možemo provoditi, daje na neku mogućnost manevarskog prostora, ali se osnovni uvjeti moraju zadovoljiti. Temeljem toga htio sam sad malo referirati prvo na onu medicinu rada, da ne bi ostalo u zraku. Specijalisti obiteljske medicine i specijalisti medicine rada, to su dva svijeta. Pogotovo mi iz pozicije zaštite na radu, to Ministarstvo zdravlja može utjecati i o tome delegirati. Dakle, to je područje mimo nas. Pa ću ja lagano krenuti ovdje. Ja ću vam pokazati kako je zaštita na radu sređena, uređena u Hrvatskoj. Za zaštitu na radu u Hrvatskoj je nadležno Ministarstvo za rad.
Mi sada se to zove Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Tako da ovo najbolje reći ministarstvo nadležno za rad. To će se za par godina mijenja, svaka ekipa nosi nove nazive i tako. Jako bi bilo dobro da se poslodavci, cijela Europa, Europska unija, pogotovo Europska agencija, ustrajava na angažiranju, na pojačanom angažiranju poslodavca. Bez njegovog angažmana nema poslije slijeda rezultata. Također što se radnika tiče, ovo što je bilo, kolega Davor je spomenuo oko motivacije. Ovo su propisane mjere. To se mora provoditi. Na volji je poslodavca hoće li stimulirati nekoga. Radnik mora raditi po pravilima zaštite na radu, mora zadovoljavati osnovne mjere, poslodavac mora mu osigurati pripremu za to. I ne slažem se u neku ruku, ja bi očekivao i veći angažman radnika. Zapravo jedna ovako životna priča. Dok god radnik ne shvati da poslodavac ne plaća, nema sreće u zaštiti. Poslodavac plaća u prvom koraku. Poslodavac ima nas na kome će nametniti ono što je dodatno izdvojio. Dok se moj kolega nije pao sa 6. kata jer se naslonio na lošu skelu da mu je poslodavac loše zakucao ogradu, nego mu je to kolega napravio. Dakle, na savjest se ide. Ne treba se ili ne treba raditi ili ne odnosi se, a to je poslodavac, to nije moje, nije me briga. Ne, radi se o solidarnosti među kolegama. Oprosto, ovo sam morao, jer uvijek se, naime, stvaraju se neke mimo zaključci koji ne stoje. Kako je u Hrvatskoj uređena zaštita na radu? Pa možda identično kao svi. Svi smo mi slijednici nekog prostora i koji je funkcionirao na našu sreću relativno dobro. Dakle, imamo Zakon o zaštiti na radu i nekih 28 propisa provedbenih koji su doneseni temeljem zakona. Tu su i ove sve pojedinačne direktive koje smo mi uskladili i harmonizirali, kako to vole reći, a Srbija još ima taj neki mali zaostatak. Da. I postoje ovih nekih 10-15 pravnih pravila. To su naslijeđena pravila, što je kolega Tomović govorio, iz prošlog tisućljeća. Ajmo biti iskreni, ne iz prošlog stoljeća, nego iz prošlog tisućljeća. Dakle, 960, 58, 400, da. Što je simptomatično? Vi ste s pozicije da ste komora, da imate kontakata s poslodavcima. Mi smo naišli na neki otpor. Pogledajte, u vremenu kad se najviše tehnologija mijenja, zapravo najbrže. Vele da se u 8 godina u potpunosti promijeni tehnologija. Ovo je najdugovječniji zakon o zaštiti na radu koji je donesen. Svi su imali kraći period i ovaj pretrpio, pogledajte, nekih 8 izmjena i dopuna. Terminološki, tehnološki, u tom smislu je trebalo i o tome treba voditi računa kod slaganja novog zakona. Možda je moment sad, da li će se u buduće tehnologija mijenjati, u nekim područjima da, u nekim ne. Kolega je spomenuo onaj pravilnik o poslovima s posebnim rada koji je i dalje još uvijek aktualan i kvalitetan, a ima skoro 50 godina. Zapravo, što je smisao zaštite? Ja ću vas pokušati uputiti u osnovne postavke zaštite, ali na jedan jednostavni način da vam bude jasno. Neću vas, ja ne volim statistiku, ja je ne mogu pratiti, svaki tumači kako mu paše i uvijek je odgovara svakomu. Preduvjeti nisu ispunjeni da bi bila i vjerodostojna bilo koja statistika. Zapravo, kako sam rekao, osnovni cilj zaštite, naime, Zakon o zaštiti na radu i još šire zaštite na radu je zdrav radnik. Medicina će to reći, zdravo radno mjesto, shvatite kako god, jedno s drugim ide. Od čega? Radnika štitimo od ozljeda, povreda, profesionalnih bolesti, bolesti u svezi s radom, mi imamo taj neki termin, jer određene bolesti još nisu na listi profesionalnih bolesti, samo je taj termin, tako ga kolokvijalno shvatite. Ali zapravo zdrav radnik. Ko može ozlijedi radnika? Sredstva rada. Ono s čim on radi. Sva suština zaštite ova dva pojma, kako sačuva radnika od ozljeda koje mu mogu nanijeti sredstva rada, a u sredstvima rada prema zakonu, mislim da je to jedinstveni zakon i prepisano prije, su građevine namijenjene za rad sa svim instalacijama, pomoćnim prostorijama i prostorima,
Tu je radna oprema po novom ili po starome, strojevi, naime oruđe za rad po starom, to je gotovo isti termin, malo prošireno za opremu za povremeni rad na visini. I to rješavamo na dva jednostavna načina. Primjenom osnovnih pravila zaštite na radu i posebnih. Osnovna pravila zaštite na radu se odnose na sredstva rada, a posebna na radnika i način izvođenja radova i tehnologije rada. Ne može jednostavnije. Vjerujte mi. Ono što ćemo mi malo dotaknuti se, vi ćete imati problema sa procjenom rizika. Ne smije se radnika sputavati u obavljanju posla. Inače, cijela zaštita je jedan logičan tehnički pristup rješavanju problema. Da se nastoji izbjeći opasnost i, naime, sve se riješi na jedan najbezbolniji način. Ono što nas žalosti, da se poslodavci u dobrom dijelu rukovode zadovoljavanjem forme, ne suštinom. Podizat svijest ljudi, radnika. To je prvi korak i osnovni. Teško ide, ne možemo mi preko noći. Mi nismo nikad bili, mi znamo reći njemački mentalitet nema, vojnički, tako je rečeno, i nema mimo. ArcelorMittal Skopje се наоѓа во главниот град Скопје. Инаку е дел од Flat Carbon Europe, групацијата. Значи, седиштето на ArcelorMittal се наоѓа во Луксембург, а ArcelorMittal Скопје е дел од Flat Carbon Europe. Значи, во Flat Carbon Europe спаѓаат повеќе фабрики од повеќе земји, значи од Шпанија, Италија, Франција, Германија, Романија, Босна, Македонија. Значи, ние работиме на зголемување на бројот и квалитетот на состаноците за безбедност и здравје, и тоа одржување на таков вид состаноци, вклучувајќи ги работниците, значи, до најниско ниво. Репортирање за инцидентите и ситуациите кои што може да доведат до некоја повреда или инцидент, опасните активности и опасните ситуации. Потоа намалување на бројот на повреди со изгубено работно време и одржување на фреквенси рейт под таргетот. За тие што можеби не знаат што е фреквенси рейт, значи тоа е број на повреди со изгубено работно време во однос на вкупните работни часови. И одржување на смртните случаеви на нула. Во ArcelorMittal Скопје немаме повреда при работа година и пол. И на овој диаграм можете да погледнете кои се нашите резултати од 2006 година до 2012 година. Санкционата политика е направена така да имаме до 2 пати предупредување, значи, на работникот, и третиот пат е пенализирање. Воспоставено е за личните заштитни средства, кога ќе се фати некој вработен да не носи лични заштитни средства, се слика истиот и таа слика оди по мејл, значи, до сите засегнати лица, така да на крај секторот за безбедност и здравје не му пишува пријава, него му пишува пријава неговиот претпоставен. Меѓутоа, нема да се казни само работникот, туку и сменскиот раководител, бидејќи тој е со него цело време во тек на работата и штом дозволил така да работи, значи, треба да се казни и сменскиот раководител. За политиката за наградување имаме развиено најдобра идеја во безбедност и здравје, тоа е од оваа година, и сега во тек на Health Awareness Program или програмата за зголемување на свесноста за важноста на здравјето, беа доделени неколку награди за најдобри идеи во безбедност и здравје. Така да
работниците најдобро ги знаат проблемите на работа, подобро и од нивниот шеф, подобро и од секторот за безбедност и здравје и многу подобро можат да ги кажат кои се нивните ризици и дури подобро можат да кажат и како да се поправи и да се направи нешто за мали финансиски средства. Значи, идејата која што беше наградена за најдобра за безбедност и здравје кошташе околу 100 евра, а на тој начин беше избегната небезбедната работа на работникот кој што ги фаќаше рачно лимовите.